gikan sa Christmas hangtod sa Kwaresma, muending ta sa Pentecostes, anhin nato dinhi makita nga sakto gyud ang doktrina sa simbahang Katoliko nga usa ka Dios, tulo ka personas. Ang Espiritu sa Dios ni kunsad tungod kay gipadala ni Kristo. Nya si Kristo mikunsad sa dinhi sa yuta tungod kay gipadala sa Amahan. Nya ang Amahan maoy nagpakita sa katawhan sukad pa pagsugod niadtong panahon ni Moises og nagpaila nga siya maoy nagbuhat sa tanan. So nagkahiusan na ning tulo ka personas. Usara sila pero tulo ka main functions. Ang Amahan ang nagbuhat, creator, ang Anak ang manluluwas, the Savior, og ang Espiritu Santo maoy magbalaan nato, sanctifier. Kanus aman ta mabalaan kung maliwat ta ni Kristo. Matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako kamo usab ako sad mong ipadala. Nya kinsa tong mosunod sa iyang mando mahimong balaan. Nilingi ay mong tupad. Namusta man karon balaan na ka. Ang wa mulingi mga sadan. Kanus aman ta mabalaan basta magsigitag sunod sa isulti, sa ilamdag sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo sanctifier man siya, tigbalaan. Mao na nga kun mosunod ta niya, di gid ta masudlag yawa Espiritu Santo. Naras pong santo, mahimo gid tang santos. Nakaron unsa may isulti sa Espiritu Santo nato? By the way, unsaon man nato aron ang Espiritu Santo mosulod nato? Kibaw mo? Wasan mo kibaw? Imo gina siyang sangpiton. Naa naman siya nato, pero imo gid siyang sangpiton. Imo siyang ingnon, Holy Spirit, come. Sa ti atong tubag sa Salmo, ang imong espiritu og bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, espiritu, ingnon nimo siya, kunsari ko og bag-uhang akong naong. Hawa di ba ang imong naong mausab day na. Ayaw pag adtos parlor aron bag-uhon imong naong. Espiritu Santo mo isang pita. Ginoo, kunsari ko, balaang espiritu, giyahi ko, og bag-uha ang naong nako. Ilingi ang naong sa imong tupad. Ing na, pangutan na siya, ing na, tanaw ni mo sa kong naong, bago o daan. Sige na. Kung magtanaw kag daan, unsa imong bation, malipay ka o dili? Mo kanang daan na kaignaw? Ilisa nimo, ilisi na kadaan na ba na? Puol kay nas tanan. Ang naong gyud nga bag-o mao gyud makalipay nato. Mo bitanang magbag-o jud kag pintal at least imong balay, tukod kag bag-ong balay, palit kag bag-ong sapatos, bag-ong sinina. Kay sige na balik-balik hasta cellphone gani karon dali kay mabag-o. Ngano man og mudaan na gud wa na ilami. Wa na gyud. Mao na bag-o gyud. Pero kinsa may mo bag-o na to? Ang Espiritu Santo. Unsa may una niyang bag-ohon? Ang atong kasing-kasing. Kana bang inigmata nimo ikabuntag bag-ong gugma ang imong ihatag sa imong bana o sa imong asawa? Dili katong daang gugma, bag-o. Nindot ano? Kinsa din mga banaha nga siging hatag og bag-ong gugma sa ilang asawa, taas ang kamot.
Naiusan ni isa. Ang uban wa kasabot. Unsa man ang bag-ong gugma? Katubang hunahuna atong bag-o pa mong nagkauyab. Unsa may imong tinan-awan sa imong bana o sa imong asawa nga kanhi uyab nimo? Kadto mo'y ibalik. Katubang tinan-awan nga murag mulapos sa gisulob. mudot sa kinailatman. Kamantay mo, ana? Kanang tinutukan ba nga, sana? Killer look ba? Kanang makapatay bang tinanawan? Tutok ba? Tutok. Focus. Mao man ang tinanawan sa mga manag-uyab. Kasuway mong ko, ana? Karon di ko mo kumpiyansa og nay mo tutok na akong madre na ko kanay patay ko ani. Kay mabasla na tog tutok na magdaot gyud. Mao na bag-ong gugma. Hangyoa ang Espiritu Santo. Tinuod daan na kay nagnaong imong asawa, daan na kay nagnaong ang imong bana. Gani og imo nang tan-awon sa mata nga tawhanon luod na. Pero hangyoa ang Espiritu Santo, bag-uha ang akong naong asos musode na sa imong kasing-kasing ang gugma. Mura dayon kag magpanikad, no? Murag nindot kayong gakso, nindot kayong istoryahon, nindot kayong duolon. Pero dili ganin mo sangpito ng Espiritu Santo, ang espiritu sa demonyo mo'y musod nimo. Nya unsa may ihatag sa espiritu sa demonyo, gubo niya ang imong relasyon ni anang maong tao. Gubon. No? Mag-adam yung kawa na lami. Lami kayong singhagan, lami kayong yawyawan, lami kayong balikason, kay gisudla naman kag espiritus demonyo. Hana. Kumusta marong inyong panimalay? Kinsa dinhing mga ginikanana nga sud aning niaging simana, gikan atong niaging Domingo hangtod gahapon, wa gyud masuko, wa gyud kap-yaw-yaw sa ilang mga anak or sakop sa balay. Tas ang kamot. Ha? Wa gid ay sige, tagaan ta mo bagong assignment ha. Gikan karong Domingo ha, hangtod sa Sabado nga moabot, ay gid mo kasuko, ayaw yaw-yaw, ayaw gyud pamalikas. Nya hangyo agyud ang Espiritu Santo, pugni ang akong bakba Espiritu Santo. Kontrola ang akong kasing-kasing, hayagi ang akong hunahuna nga maghatag takog maayong mga pulong, maayong naong nining akong sakop sa panimalay. Sige ha, kay ako sa nang buhaton moingon sa ko, maghatag takog maayong naong alang nining mga sakristan, alang nining akong mga staff sa kumbinto nga maigking inikabati sa akong tingog, no? Maigking ana na siya nya og mao na atong hangyoon, ihatag dayon sa Espiritu Santo ang gahom. Mao na sa unang pagbasa, nawagtang ang kahadlok nila. Ikaduha, nagkasinabot sila, ang ilang mga pulong magkasinabot na. Nya nahimo dayon ang dako nga simbahan nga matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang lawas ni Kristo nga dunay daghang bahin. Usara ka lawas, usara ka espiritu ang naglihok. Imagine ko no, kung duha pa kabuk imong utok, ang imo bang una-una ba duha kabuk, ang usa ka hunahuna moingon aristo o lakaw, nya ang imong usa ka hunahuna ariswa lakaw. Unsa kay bation sa imong tiil, no? Moingon ting imong tiil, pag sure day asa man gyud. Pero kay usara man ta ka hunahuna, usara ka sulti, ang tibok lawas mosunod. Nya unsa may mahitabo di ay kunaan na nato ang Espiritu Santo, mabag-o ang atong kinabuhi, ma-promote gining gitawag natog oneness or unity, ang pagkahiusa sa tibuok katawhan. Mao bitaw dinhi sa atong parokya mga igsoon, naa gining atong baligyag slots. Mao ni ang unang pamaagi aron mo makakita nga gilamdagan ba mo sa Espiritu Santo or wala.
Katong gilamdagan sa Espiritu Santo, madasigon kay mo palit og slots. Katong wa lamdagi, maggumbol kada kabating, nasad slot, nasad. Mailan man ako dire, kanang ina ko, nanatay slots. Ang katong gilabdagan sa Espiritu Santo, mukatawag, maana. Murag mo ana pa gani, mukatawa. Ang katong uban mo, ana, muawap ang naon. Na siya. So, tibuok kalibutan. Siya may nagkontrol sa tanan, gahom man ni siya, ang Espiritu Santo, tudluan taniyas kamatuoran. Idiscovery ang kamatuoran. Unsa may na-discovery ros kalibutan nga kamatuoran, nga di kinahanglang butangag wire ang kanabang makigstorya ka ba? Sa una, singgitan man to nimo, sa mahimo ra to tawagon to nimo tuas layo basta naalay wire. Karon na-discover nga wa di ay wire, pwede na di ay ta maka istorya. Di ba karon ana di mga cellphone mo no? Unya salamat sad sa mga nalamdagan sa Espiritu Santo nakadiskubre, naghimo silag mga networks nga atong gitawag na karong social media networks. Nya usa niini kaning pinaka number 1 tingali ni kaning sana Facebook, YouTube, Google, Instagram. Kana bang usa lang nimo ka-click mag-abot na mo. Tanawa unsa ang Espiritu Santo, pero ay pagkumpiyansa kay kundi ta mangayo sa Espiritu Santo og lamdag, magamit sad ni siya sa yawanon nga mga buhat. Magkahiusa sa tapagbuhat og yawanon. Nindot kayo kay dinis atong parokya naa natay mga nakighiusa nato nga gitawag natog mga online parishioners. Gawas ninyo nga mga territorial parishioners na atay mga online parishioners. Nya tungod ani nila mga online nga nagsigig sunod nato, magsigig like, magsigig subscribe, maminaw gyud misa, nya tiwason gid nilag paminaw, hastang mga advertisements ilang dawaton, ila ra gyud nang ialaw kay nahibaw sila nga kining YouTube, labi na kining YouTube platform nato or channel, generous ni sila, mo share ni sila sa ilang income